fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tal-Alla l-Missier li mħabba u l-għada fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Nibdew din il-ġurnata fil-Sam il-Mulej fejn ifakkarna li għandna dinjità kbira għax aħna ulied adottivi ta' Alla. Ta' dan huwa ħsieb li waqt l-Ewkaristija niltaqgħu ma' Alla tagħna. U biex din il-laqgħa tkun kif jixraq nitolbu maħfra ta' ħtijietna. Mulej, int il-kelma tal-ħajja, mulej ħnina. Kristu, int il-ħobs li niżel mis-sema, Kristu ħnina. Mulej, int l-imħabba u l-maħfra tagħna, mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaghfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Il-udisa din nofruha għal Mary Aquilina. Nitolbu. U Alla ħanin li tista' kollox. Kattar fina il-fidi, it-tama u l-imħabba. U għamel li nħobbu l-kmandamenti tiegħek biex ikun jistħoqilna dak li jintwetna. Bibni Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għara mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani, ħuti. Aħna maħniex midjunin mal-ġisem biex ngħixu skont il-ġisem. Għax jekk tgħixu skont il-ġisem tmutu, imma jekk tmewtu l-emil tal-ġisem bl-Ispirtu tgħixu. Dak kollha li jmexxihom l-Ispirtu ta' Alla huma ulied Alla. Għax intom ma rċivejtux l-Ispirtu li jwassalkom għal jasar biex terġgħu taqgħu fil-biża'. Imma rċivejtu l-Ispirtu li jagħmel minkom ulied adottivi u li bih aħna nistgħu ngħidu Abba, Missier. Dan l-Ispirtu jixhed flimkien mal-Ispirtu tagħna li aħna ulied Alla. Jekk aħna ulied, aħna wkoll werrieta ta' Alla, werrieta ma' Kristu, la darba aħna mbagħtu miegħu biex miegħu nkunu glorifikati. Il-kelma tal-Mulej. Alla tagħna u Alla li salvana. Alla tagħna u Alla li salvana. Iqum Alla jixxerdu l-edewwa tiegħu, jaħarbu minn qudiemu dawk li jogħbuduh, imma l-ġusti jitennew quddiem Alla, jifirħu u jaqbżu bil-ferħ. Alla tagħna u Alla li salvana. Missier l-iltima u difensur tar-Rommol, ekku Alla fil-amara mqazza tiegħu. Alla jagħti id-dar lil dawk li huma weħidhom u lil ħabsin bir-risq joħroġhom. Alla tagħna u Alla li salvana. Imbierek Sidi l-Mulej minn jum għal ieħor, jieħu ħsiebna Alla is-Salvatur tagħna. Alla tagħna u Alla li salvana. Il-Mulej sidna mill-mewt jeħlisna. Alla tagħna u Alla li salvana. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-kelma tiegħek Mulej hi il-verità, għaddisna permezz tal-verità. Alleluja, alleluja. Il-Mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Luqa. Darba s-sibt Ġesu kien qiegħed jgħallem f'waħda mis-sinagogi u kien hemm mara li kienet ilha 18-il sena bi spirtu li kien imarrada. Kienet milwija ħafna u ma kienx tista' tieqaf dritta għal kollox. Kif ra Ġesu sejħilha u għalilha: Mara, inti meħlusa mill-mart tiegħek. U għedilha idej fuqha
ومنه فيه وفقة دريتا وبدأ تفخر لله. قبس الكاب تاع السيناغوغا بصحنا فوقه قال جيسو فيا في يوم السبت وقال للناس أم 6 أيام اللي فيهم ويهد عنده يخدم ملا فيهم أيو باش تتفيقوا ومش السبت. وتشوف بهرة ويجا بالمولاي مش كل ويت منكم في يوم السبت يخل البرية والحمار تيو من المشطورة ويهدوا باش يسقيه. وملا عش يوم السبت دين المرة بين أبرام ما كلاش تنهال من البيت اللي فيها الشيطان اللي زوما قال 18 سنة صح كيف عليك كل من كان كونترا تيو راشد بالمسخية. إذا الناس الكل فرخوا على داوك الجوبيات كلها اللي كان يعمل. الكلمة تالمولاي. كل قديسة في القري أم دايم سبونتي تا ريفلسيوني فاري خافنا. اللون نشتاق نفقوا فتيت فوق داك اللي علينا سان باول أش واحدة من الخسيبية الزبير لسان باول كلمنا وش قال لنا سان باول في الأول قري اللي يحنا واللي تعالى ارتشفينا السبيرتو تيو ومنا وليدو وتانا ادريت لنسيخو لله بحالا مسير. واللورا عنا كل الدوفير لنراوه نعرفوه بحالا مسير. إما وكل بحالا وليت عنا الدوفير ودريت لنعيشو بحالا وليدو. وكيف نستوى نعيشو بحالا وليدو؟ قالنا وكل سان باول اللي احنا ما هناش بدنا من الجسم باش نعيشو سكونت الجسم اما نريدو نموتو على ميل تاع الجسم باش نعيشو في السبيرتو تيو. ودا السبيرتو تاعنا هو سبيرتو تاع محبة سبيرتو تاع ليبرتا سبيرتو تاع دينيتا تاع ولاد الله. السادس سبيب كيكو احنا قدام شرطي عزلات كبار يو داك العزلات تا كل يوم سامبلشي نحسبو لي احنا ولاد الله نحسب نعيشو خفنا خيار كم معنا نفوسنا اللي نخصونا محبوبين بين الله عش احنا وليدو عشو يحبنا وكم وكل احنا نستو نعيشو عشان الجراتزا تيو باش ما نعيشوش سكونت الجسم ما نعيشوش بحال الأخرين بحال داوك اللي ما يعرفوش لله الله مسير. ومتى نعرفوا دين الدينيتا تاعنا نحسب الريلاسيوني تاعنا انكا مع الآخرين يكونوا أخيار. احنا متى نحسونا فرحانين مش متى نكونوا مع الناس اللي هما أحباب تاعنا مع الناس اللي نحبوا مع الناس اللي يحبونا. السهلة الأساس الريلاسيوني تاعنا مع الله هي ريلاسيوني تاع محبة عشان الله يحبنا عزيلنا باش نكونوا وليدو يعطينا القوة باش نعيشوا بحال وليدو. إما يعرفوا كل اللي الحياة تاعنا هي جليدة بين الشوقات تاع الجسم والشوقات تاع الروح. ولا الكتر اللي يزوم قديمه هي الانتنسيوني تاعنا. يك احنا نبروفاو نعملو العلم تاعنا باش بحال وليدو نعيشو تصاو بحال وليدو نحسب نكونو فوق الطريق تاع السالفاسيوني الطريق الطايبة. اللورا اي وزز بيك اللي نفتكرو سبيس سبيشالمنت متى نايدو الطالبة تاع المسيرنا نفتكرو اللي احنا عنا دين الدينيتا اللي نكونوا أرادي على سان باول تعالى أرادي مع كريستو. وشني دي الأراديتا تاع كريستو؟ الربح فوق الموت. علاش؟ الله يك احنا
nipparteċipaw miegħu, nieħdu sehem fit-tbatija fil-passjoni tiegħu, nieħdu sehem ukoll fil-qawmien. Din hija l-eredità li għandna ċ-ċertezza li l-ħajja tagħna hija eterna. Allura ejjew nibdew millum bil-fidi u bit-tama ngħixu bħala ulet Alla, maħbubin minnu. U dan isir ukoll meta aħna ikenna ċerta attenzjoni għall kelma tagħna u nwettquha kif Ġesu jgħidilna spiss. Ħejjin dawk li jisimgħu l-kelma tiegħi u jwettquha. Ejjew nkunu ulet Alla li jisimgħu l-kelma tagħna u jgħixu l-kelma tagħna. Bil-magħmudija aħna rċevejna l-Ispirtu ta' Awlied li permezz tiegħu nistgħu nduru lejn Alla u nsejħulu missier. Nitolbu għalhekk u ngħidulu: isma' missier it-talba ta' wliedek, isma' missier it-talba ta' wliedek. Sabiex il-Knisja, speċjalment wara li l-bieraħ ingħalaq is-Sinodu, teleb bil-libertà tal-fidi kull ma jista' jfixkel l-Ispirtu tal-Vanġelu, nitolbu: isma' missier it-talba ta' wliedek. Sabiex ebda liġi ma tkun ta' tfixkila għal ġid komuni u fuq kollox jiġi mħares il-kwandament tal-imħabba, nitolbu. Sabiex dawk li jħadmu il-nies magħhom jirrispettaw id-dinjità tal-persuna li trid tiġi qabel kull interess ekonomiku, nitolbu. Sabiex bl-imħabba ta' Alla tenna ngħixu s-sesswalità tagħna bħala don tiegħu li ħalaqna fuq ġbijietu, nitolbu. Nitolbu bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pinu għal-morda, speċjalment dawk li segwuna bil-mezzi soċjali, dawk li jitolbuna nitolbu għalihom, dawk ukoll li huma fi ħsiebna biex il-mulejja tihom il-grazzja u jfakkarhom fid-dinjità ta' Awlied Alla, nitolbu. Talba ta' Awlied, permettuli talba bit-Taljan. Preghiamo perché con la dignità dei figli di Dio e con il suo aiuto possiamo vivere come figli degni del suo amore, nel compiere giorno per giorno la sua volontà. Noi ti preghiamo, nitolbu, isma' missier it-talba ta' wliedek. Fiskiet irresqu it-tal personali tagħna. U Alla ta' mħabba bla jes li bis-salib ta' ibnek Ġesu ħlist il-bnedmin minn kull jasar. Għatilina li dejjem irroddulek ħajr u li nuru bid-dinja il-fer ta' salvazzjoni bi Kristu Sidna. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna dan il-ħobż ta' qegħdin nofrulek, frott tal-art u xogħol bniedem li minnu jisralina il-ħobż tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-inbit jieħdu sehem fin-natura divina ta' Kristu kif jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna dan l-inbit li qegħdin nofrulek, frott tad-dila u xogħol bniedem li minnu jisralina x-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ħares mulej lejn din l-offerta li aħna wliedek qed nagħmlulek għall-kobor tiegħek biex is-servizz tagħna
ikun tal-ikbar glorja lik bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, nerfu qlubna l-fuq, niżukkar l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xila tas-sew mulej Missier Addis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u daġid tas-salvazzjoni tagħna, li dolodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja irrodulek ħajr. Għax int fil-ħinina tiegħek hekk ħabbejt lid-dinja li battinna lil-ibnek il-waħdini biex jifdina u jagħmilna uliedek adottivi. U ridtu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra d-dub biex hekk tħoffina dak li ħabbejt fih. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġu l-qaddisin infaħruk u ferbir intennulek Addis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, smawtu l-art mlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-oli tasma' imbierek minn ġej fil-semin mulej. Osanna fil-oli tasma' Addis tassew int mulej inti lajn ta' kull dusija. Għaddes għalhekk li tolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ jibati ħal ħobs, rat il-ħajr, qasam tal-id-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-karċi reġerat il-ħajr tal-id-disċipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-karċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mettijek mulej xan għal-montijek n-sennek sama tiġi fi glor. Għalek aħna unamlu dan tifkira tal-mewt u l-għawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tal-salvazzjoni u rodulek ħajra xoġbuk til-għana għawn u dimek biex naduk. Mitċa kontani tolbu l-Ispirtu Santi għadna f'ġisawijiet li jinna nieħdu sehem bil-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaf li mħabba flimkien mal-Papa Franċesku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Ministri u l-poplu li jint għażilt għalik. Ftakar f'Mary Aquilina li jogħġbok is-sejħila għal għandek minn din-dinja. Ftakar ukoll f'ħutna dawk li raqdu bit-tama tal-għawmien, ftakar fil-mejtin kollha u daħħalhom fis-saltna tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi mqazzhom Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San George Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom ifarruk u jsebbħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġeħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Flimkien bħala ulied nitolbu l-Alla u nsejħulu kif għallibna, missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubitna, bħalma nafru l-minu ħati għalina, la d-daħanniex fil-diġrib iżda rizda mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u ħina tijak il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li għedt l-apostli tiegħek, inħallilkom islem, nagħtikom islem tiegħi. La tħares lejn dubitna, iżda ħares lejn il-fidi ta' Knisja tiegħek. Għati jaslem u laqda li jint trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi li xulxejn. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarbu bihom ikun jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħarruf talla li tneħħi mulej Ġesu Kristu. Nitqarbina ma tkunx ta' kundanna lejha. Iżda. Danu Ġesu, danu l-ħaruf talla li jneħħi d-nobet ta' dinja. Ħejni naħna l-mistidna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna l-ħajja ta' dejjem. Grazzi, Signor Alla, gloria al Misser Lebenu l-Spiritu Santu. Nitolbuk mulej li s-sagramenti tijek jatuna l-grazzi li fijom jinsabu biex il-qoddim niksbu fis-sewwa dak li jissa qegħdin namlu taħt iġbijiet bil-fidi bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Qabel il-barka ngħidu talba lil Madonna ta' Pinu biex tħarisna lilna u l-familjari tagħna u dawk kollha li jitolbuna nitolbu għalihom. U għalhekk ngħidu flimkien. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirkejn fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tobalina metin bik issa bis-sija tal-mewt tal-Amen. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier,
l-Iben u l-Ispiritu Sant. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.